le March ni riat sang ni som ni pan ni ani a voin thole ni March ni riat hi Russia le Ukraine indo ni som pathum na ani nimin lam la ni zan lam bo ruak han thlir ho le thuak tiang u Russia se paiten Kherson khomi puitan chom dol na an pe Ukraine khopui jinga Russian se paina an lak masak ber Kherson khopuya chengte tan Russia chuan chom dol na tonja somli chuang an thon lut humanitarian tran puina an pek zinga hian sale sangalam chi oil le thlai ring changle tui thiang hlim le mi pui mamot tam tham takan thon lut ni in Russian government chuan apuang he tran puina phur hi Crimea atanga ron lut ni in Kherson khopui le a che vela chengten he tran puina hi an chhor tangkai don ani Luhansk People Republica Oil Terminal chu missile ka ani Luhansk hi Ukraine atanga zalen na sualte khani in Ukraine se paiten an laka zalen na sualte hi an tinom na in tam takan that thin ni in Putin kha na lo pu to a hemi awang hian an mani tran pui tur le Ukraine roi tu khotlang sarkar ne na thokho noi bo turin Putin se paite an ron cheta ani helairam bela hian Ukraine sarkar laka hel ral thuam lek mi enge mozat an oma Russia se paiten an thok dun nga lani indo chuatira tangkhan Luhansk mi puite hian Ukraine se payan nor tom zel ni in an soya in beina lian tak tak chuakin Ukraine lampo hian lian tham taka chet na an nei ve nual thau heti lai hian tukin jing lam khan Luhansk People Republica Oil Terminal pakhat chu be ani a Luhansk lam chuan missile ka ni nge in an soi tokkha yu missile manga ka ni in an soya Telmam Street a Oil Terminal chu an ron kap chhia ani ral hataka tangpo in Oil Terminal kang hi an hu phak nge hemi awanga thile hliamza tarlan ani lo thung Khovel history kan thlir chuan Indona hian sipai hlang chau an thi kan hringai lova puisei lo tam takan boral tel thin ani tun Indona po hian Russia lam chet na awangin puisei lo enge mazat an thi to ni in khotlang lam news te chuan an puang choi ringa ni zan le voin lampo khan Russian sipai te missile le sel ka chu awangin Irpin khuwa in tam taka chia mi enge mazat an boral bok ni in an soi Irpin town hi Ukraine khotlang lam ni in bomron tla hi abul hnaya journalist te pon an hria ni in CNN chuan apuang mi hring ruang enge mazat chu kholaya hmu turan om ni in an soi ani heti lai hian General Staff Ukraine Armed Force te chuan thu chua siamin Russian force ten Kiev khopui an ron tuam te tak tak ni in an soya Kiev khopui mi hring mak te doi thum che na chu Kiev khopui pona Russian sipai sing chuang armor motor ne nani thum ve lo in chhop to te chuan che tan lata ni in an soi main advance Belarus atanga ron kalte an muan dewa wangin Kiev khopui daya sipai chet na po amuang ni in an soi ani Mykolaiv town an lakir Ukraine chim lam khopui Mykolaiv chu Ukraine military ten an la let le to ni in Helaibil governor Vitaly Kim chuan soi kong pui te chu honani a lei bridge te po an thunun to ni in Kiev independent media chuan apuang Kharkiv in beina turu he khopui hi Ukraine khopui berdot tu ani a lak tumin Russia sipain tran munan khwar sau ringa nimin lamatang khan beingor sawin Ukraine lamatangin Kharkiv garrison force duty huaisen tak takin an lo chang le ta Russia lam chuan rocket ron kap lutin indo thlona te an ron mang bokani Ukraine lam soidan chuan civilian chena an ron kap na sa ni in an soya Kharkiv pon lam khopui dai fem te pon kapa kang mai chuak na sa a rocket ron lu na sa ta wangin kang mai po thel mi hlei the ni lo anti voin lam khan Kharkiv amun pakhat chu bom tlai na deng fu boka he building hi a chena sa ni in Ukraine lam chuan an soya chena in te administrative building te education institute building te le dom te bom hi an deng fu a Central City a building somni pakhata chiani in an soi bomron tlak wang hian kang me chuak na sa hle a hun tam taka chuan an threl mit theilo ni in an soi firefighter ten ruang pariat an charni in an soi bokani neito anin lungrual telovem ni
Cold War hun laya USSR epna na din North Atlantic Treaty Organization Atlantic Ram Atlantic tui pui kil tu ram in tel khom chu US kai khroina in kalpui mek zel ani a Russia le Ukraine buaina po hian amei jang hlap tu ber chu NATO an ni NATO hi security organization ni in budget le sipai po arangin an naya NATO member te hi tunlai Ukraine ta na ral thuam thon ber tu an ni ti kan hriat vek kha NATO member Hungary chuan Hungary ramkal tlanga Ukraine ta na ral thuam thon lu arem ti lo ti apuang heti lai hian Hungary Poland Czech Republic le Slovakia te chuan thotan ni lawam tur hian London a meeting an nei do ni in Hungary Prime Minister Viktor Orban chuan apuang heti lai hian Cold War hun laya USSR lamtang Soviet Union in US epnana adin Warsaw peka mingziak zinga tuna Hungary Poland Czech Republic le Slovakia te hi an tel bokani NATO ram in lungrual lo na soilan omhri lo ma se NATO in Ukraine ta na ral thuam an thon lu tur Hungary in an ramkal tlanga thon lu an phal lo chan hi soyo omhri lova in lungrual chu ni se aramkal tlanga ral thuam thon lu a phal lo na chan tur om don em ni chanchin kan nga chang zel don nia khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule